In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The expired Jesus, the source of love, gushed forth for the souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelope the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, we gush forth from the heart of Jesus as fountain of mercy for us. I trust in you. You expired Jesus, but the source of life, gush forth for souls, and the ocean of mercy open up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelope the whole world and empty your soul out upon us. O blood and water, which gush forth from the heart of Jesus
as a fountain of mercy for us, I trust in you. You expired, Jesus, but the source of life, gush forth for souls, and the ocean of mercy open up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelope the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gush forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus.
I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus.
whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we may not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maya pagat panapan po, ngini po pangadyan tayang kinaryo ka nga pong mamakalulu. King lagyuning ikpa po ng anak ko po ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, pibata mo ing maragol akasakitan, bangkayan niya ing krus ng ketawan, ati kami mirinan kayong masampat akabiyayan. O Ginong menet buske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sa puing panalangin mit aklis keka. Dinglasi pa may marusa keka, pinakura kaking krus, antimong metong nga kriminal. Kinawa kang danom at ding tampalasan, dininanda kang aslam asemutan at do. Iti namang kaligbakanda at pamamalkara keka, yaing minye kaligtasan kaya kami. O Ginong menet buske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sa puing panalangin mit aklis keka. King Kalbaryo, tikyanda ka ring alagad mo, kaya beyo ingindong Birhen Maria. Tinangisla kabang ikami, agyang kapatak mo manglua, alaking tatangis keka karing kasalanan mi. King kapamilataning Birhen Maria,
aduan ming patawad mo't pakalulo. O Ginong menat buske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sa puing panalangin mit aklis keka. Mete ka kay batding amano mong ipa karinggamat mo, ipanibala king sarili ko. Ing tabing ning templo, may gabakya, ing yato may dalumdumya, ding may marusa keka, miyat danan lang takot. Dapot king kamatayan mo Ginoo, dininan mo king bayong biye at sikanan, para to king mipnong katapatan keka, at midinan dake king pamanalakad mong pasibayo, ibat karing mete. O Ginong menat buske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sa puing panalangin mit aklis keka. Ding limang sugat ng Yesus. King sugat ng bitis ng kaili. Sa samanda ka po kabanal-banalan asugat ning bitis ng kaili ning Ginoo kong Jesucristo. Pasalamat ko kaya ka, uling pibatame, king uli ko, at pauli ning dayang bibo mo, uli niting sugat mo, panigapo ko, o Jesus ko, pagkalaman mo kung metong amabiye kasalpantayanan, at ipatawad mo ing sira ng panlakad ning biya kong milabas. Ipami at kabanwa, misamban niyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiye mo kaya kami king aldongeni, ampoy patawad mo kaya kami ding sala mi keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, emo kaya pa isawol king tuksuno na ikabos mo kami king sablang maro. Bapo Maria, mipno ka king grasya, hing Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mong Yesus. Santa Maria, Induling Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banalay Espiritu. Antimoing sadyadang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni at manggaman king alanganga. King sugat ning bitis ng wanan. Sa sambanda ka po kabanal-banalan na sugat ning bitis ng wanan ning Ginoo kong Jesucristo. At pauli ning sakit at ibatamo kaniti, panigapo ko, o men at buska ko, sugatan me ing kaladwa ko, king pako ning sentamo, pagkalaman mo kong mukupong metong nga matibe kapanaligan, at ing grasyang tuntun ko kapilanman, king dalan ning malmong kautusan. Ipami at kabanwa, misamban yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ning lub mo kaya tisulip ang tibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiye mo kaya kami king aldongeni, ampoy patawad mo kaya kami ding sala mi keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, emo kay paisawol king tuksuno na ikabos mo kami king sablang maro. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo Yesus. Santa Maria, Induling Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banalay Espiritu. Antimoing sadyadang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni at manggaman king alanganga. King sugat ning gamat ng kaili. Sa samban kepo o kalugod-lugod ay Yesus ko, ing malasugat ning gamat mong kaili. At pasalamat ko kaya ka, uling tinggap me, uli ning lugod mo kako. Alang-alang king dayang bibo mo uli na. Pagkala mo kong metong amalablab, akapalsentan, at ipatawad mo ing sablang kapanalangsangan ko, kaya ka king sawil kong dapat. Ipami at kabanwa, misamban yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ng lub mo, kaya tisulip ang tibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiye mo kaya kami king aldongeni, ampoy patawad mo kaya kami ding sala mi keka, anting pamamatawad mi karig mi kasala kaya kami, emo kay paisawol king tuksuno na ikabos mo kami king sablang maro. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing Ginoo at ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ning bunga ning atyan mo Yesus. Santa Maria, Induling Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni Amen.
Ligaya king Agpa at king Anak at king Banalay Espiritu. Antimoing sadyadang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni at manggaman, king alangaga. King sugat ning gamat ng wanan. Sa samban kepo o Jesus ko, ing kakamal-kamalan asugat ning gamat mong wanan. Pasalamat ko keka uling tibatame, uli ning sintamo. At paglunusan ko naman ing sakit apiyako ning malugod mong ginto, uli niting sugat mo. Patawaran mo ko ginuko, at pagkalamukha ko, ing grasyang mabili ko king aldoning pamanukom, king gamat mong wanan, kaya ding pinili mo. Ipami at sokabanwa, bisamban yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng lub mo, kaya tesulip ang tibanwa. Ingka kanan mi king aldoldo, ibiye mo kaya kami king aldongeni, ampoy patawad mo kaya kami ding sala mi keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, emo kay paisawol king tukso nunay kabos mo kami king sablang maro. Bapo Maria, mitno ka king grasya, ing Ginoo tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atsan mong Yesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Agpa at king Anak at king Banalay Espiritu. Antimoing sadyadang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni at manggaman king alangaga. King sugat ning katalindikingan ng Yesus. Sa sambanda ka kalugod-lugod asugat ning katalindikingan ng Yesus. O ninong malyaring me kabang panahon, kanyang banalasantungan, kanyang kakamal-kamalan, apuso anula makasawat painawa, ding sablang me pili. Alang-alang, king mayulagang daya at danum asinibol, kanyang katalindikingan, amibuklat king tandus, uli ning sintamo, at pauli ning malaying sundang, ame naglos king puso ng Maria. Pagkalamukha ko, ginuko, ing patawad king sablang kasalanan ko, at ing pamagparati, king kasuywan keka, king kaba ning biyako. Ipami at sokabanwa, misamban yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tesulip antibanwa. Ingka kanan mi king aldoldo, ibiye mo kaya kami king aldongeni, ampoy patawad mo kaya kami ding sala mi keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, emo kay paisawol king tukso nunay kabos mo kami king sablang maro. Bapo Maria, mitno ka king grasya, ing Ginoo at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atsan mong Yesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Agpa, king Anak at king Banalay Espiritu. Antimoing sadyadang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni at manggaman king alanganga. Dapat kapaglarinan, uli ning kasalanan ko, Pakalulu, Ginoo, pakalulu. uli ning kasalanan ding pengari ko, kapatad at kakalaguran. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Uli ning kasalanan ning mabilugayato, Pakalulu, Ginoo, pakalulu. uli ning kapaliwasan, Pakalulu, Ginoo, pakalulu. uli ning kamwa at pamagtaniman, Pakalulu, Ginoo, pakalulu. uli ning kapalmuran, Pakalulu, Ginoo, pakalulu. uli ning kayalang pamangilin at kagalangan karingaldo Domingo at Fiesta. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Uli ning kapanakawan ampong dapat ay matulit. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Uli ning kanawangan ampong eskandalo. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Uli ning kainan. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Uli ning pamanyapat kasalanan at pamakundangan king parang tao. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Uli ning pamanyalansang king Santa Iglesia. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Uli ning pamalapad king pamagkulasyon. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Uli ning dewakan ding yasawa. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Uli ning kabandayan ding pengari. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Uli ning era pamanupad ding anak king tungkulda. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Uli ring pamanyalansang king Santo Papa. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Uli ning kalapastanganan ang mararapat karing obispos, sacerdotes,
religyosos at birhenes, ang makadawon king Dios. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kapalmuran ang mararapat karing larawan, king kekang lalawan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kailan galang karing pisamban. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining marok kapamanggamit karing sakramentos. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining dewakan ding kasulatan amalmura king Dios. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining makapangilabot akalalangan, adaraptan daring miyayaliwang sektas asasalansang king relihiyon katolika. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring banalaurong sulong alub. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring makasalanan, ami sa sakwil king grasya. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring pakakalulong maghingalo. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring sablang daralan kasakitan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ingaslag ning dibinong matamo, esa namikawang kako kapilanman, itanikalame ing pasbol ning tabernakulo, ining salawayan kong puso. Daptan mo sapo ing panamdamana, ning makaluko ng api, ning malasinta, at king pamangalalag na king kayalan ng kasalamat, ampong king kapanalangsangan adaraptana, malasoy king sindak, tumangis siya king luwang daya, at may yung maghimate king sentamo. Panalangin king kalimang aldo. Hapong mamakalolo, at inako na naman king malyong arapan. Uling kusasawang manyawad king pakalulo mo at kapatawaran. Iti babiyasikanan kanako, king pamaglaban king sarili kong dewakan, at labanan mo naman. Ing amuyot ning yato, king marok. Ing pakalulo mo, babiyasikanan kanako, bang lubos mi balik lubkeka, at sumuyo king mepnong kalinisan, at kalawos na nalub. Dakal ko po pamagkulang, king milabas kong biye. Bistamat mayayawas kong Kristiyano at bininyagan, ngeni bisa kong mamayaran karing kasalanan ko. Kapamilatan ning pamanyaw karing pakakalulo, pamanintindi karing taong makasalanan, at munye maya payalimbawa, bang milapit lakeka ring para kong tao. Di na nyo ko pong kapibabatan karing miraras kapanamdaman kaya kayo. Bakong mabiyasang mamu at mababalo. Panalig kong kung lubos keka ring sabalang malkanako, lalo na ing pamilya ko. Balang milisya ing panganib at kasalanan. Papaminto mo ing malmong kaburian kaya kami. Ginoo, metong lelangan mong ating dangalan. Igalang ko sa rin para kong tao, pati na ing sarili ko. Bang ikamingan antimong tawong maglakbe keti king karinaning luwa. Papunta king kayarian mo. Mipapanantabe kami at bunga niti. Agnanagdan keng meras king ligayang pakasawutan mo. At ning kaya kang anak, amponing espiritong banal. Diyos sa mabiat magari, manggaman king ngalanganga. Amen. Pauling panalangin. O Ginoo kong Diyos, mayupayang ikpa, uyab na po ning matating pakamal mo, karing kaya kang lelangan. Kaya pabal mo kaya kami, ing ginuming Kristo, bang maging salu nening biye. Ing kayang penaral, migdalang kasalpantayanan kaya kami, payinturo king kayang ligaya. Ginoo kong Diyos, saupan niyo ko pong tuntun, king dalan ang makapagkalambiye, at lungog king pasbol ang makipot. Ipagkala mo po kako, ing malmong bendisyon, bakong aligtasan, ing dewa kaning yato, at daptan itang makawili ka nako, at para kong tao, king kayarian mo. At poryandak at parangalan kapilanman, kanita maging marapat na ako man, manyawad, king kapagnasan ko, kaniting kinaryo.
Pamigunam, ing larawan ni nga pong mama kalulu, yapin ing larawan ng Yesus ang makaburol, ing santo entierro. Ing makaburol ay Yesus, iya menatiling mete, nunya sinubli ang mebye. Ing panalangin tamo, sana mapupos, king pangamatian ng Yesus, nunya miras king pamanalakad ng pasibayo, ibat karing mete ning resurrection. Ing lungkot ning tao, sana mapupos, king pamagmalon, nunya kalupa ng Mariang Induna at Maria Magdalena, at ding apostol, mapupos king tula, mapupos king kamatayan, nunya painturuya king ligaya banwa, makirake king resurrection ning Ginoo. Apo ni Banal Espiritu. Amen. Pangayjan tayo ing orasyon, king lagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo, yanasa, ing anghel ning Ginoo pepabaluane ing Birhen Maria. at kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria, mimo aking grasya, ing Ginoong Diyos at tsukeka, nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya pa naman imbungan ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, yanasa. Aniko, alipan ning Ginoo. Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mimo aking grasya, ing Ginoong Diyos at tsukeka, nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya pa naman imbungan ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, yanasa.
in divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kaya katamo. Bapo Maria, mi muaking grasya, ingin ng Diyos sa tsukeka, duwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya pa naman, imbungan niya tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyan nasa. Ipanalangin mo kami, o Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyan nasa. Manalangin tamo, kapukanan mo sa pong grasya, ginuming Diyos ng kadadwami, at ampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo ang anak mo. Uli na naman yung pamilasan at kamatayan king krus, apakibutan mi naman sana, ing ligaya ng pangasudi ng mebye, alang-alang sa puiti, king ginumi mo ring Jesucristo. Amen. Ligaya king Ipa, ligaya king Anak, ligaya king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyan nasa. Ligaya king Ipa, ligaya king Anak, ligaya king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyan nasa. Ligaya king Ipa, ligaya king Anak, ligaya king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyan nasa. Kinagyo ng Ipa, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Iyan nasa. Maya pabengi po kaya kayungan. Bilang balaya na may tipon para kaniting kapag masosyan, pakisabi mi pong pakasigraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms, inkompleto ang pong updated na detalye. Din kaya katamong seat number, pakapaskil lalalam na rin kaya katamong luklukan, at isulod yan pong masalese, din kaya kayong face mask at face shield, hanggang mayari po ing misa. Dakal pong salamat. Pasibayo po, maya pabengi po kaya kayungan. Miti pong tapong ngayon batayang samban, puriyan at pasalamatan. Ing malugod at mamakalulong Diyos, kaniting Santa Misa, pasalamat na po ding makatoki. Pasalamat na po ding mag-sponsor para king Kalimanang Aldo ni Kinaryo, king pamiparangal kang apong mamakalulu, dempong El Shaddai at Chroniclers. Para king pasalamatan na po di Engineer Peter ni Pamusenan family, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Oscar and Normita Calajao, honor of Apong Mama Makalulu, William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adria David, Zenaida David, Imang Auringen family, Dr. Antonia Dizon, Gabi and Julie Fabella, Say Salonga, Menchi Sepulcher, Jeannie Between, David Carpio family, Milagros Dizon, Correa, Chomar Vincent Sison, Jocelyn Sison, Gian Sison and family, Christian Sison, Abigail Sison, Ruben and Carmela Santos in honor of St. Jude Tadeus, Adrian and Monette Briones and family, Juan Armando and Maria Carmela Diaz and family, Jesus Gerald and Mika Briones, para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kaibatan, Daddy Patty Gollier, Wilma Tulfo, Gavin Gian Carlo, Mia Karen David, Steve Olay, Laya Santina Kumar, Narciso Rabanal. Para king kayadunda at pamantame ning Banal Espiritu, daring pamilya at kakalugura ng Father Noli, Father Meg, Father Mark and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilianane Pineda and family, Governor Dennis Sanyolin Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia Miguel de Castro,
Alan and Edna Vitogen family, Lincoln Baluyot and family, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Joy Espino, Joser Quiazon and family, Gerald Quiazon and family, James Quiazon and family, Aki and Roma Alapitan, para king Kapaldanan, Pamikakatawan, Ampong Espiritual ng Joy Espino and children, Marcelina Mamangon, Victor and Priscilla Lianco. Para po king special intention ng Mary Ann Punzalan, Mary Nicole Agustin, for good health and protection of Imang Auring Bituin and family, Ricardo Ramirez Sr. and family, Alex and Ler Paras and family, Gabby and Julie Familia and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Mihilio, para king Malalagwang Kapaldanan, dari Helen San Pablo, Lawrence Ricky Bellante, Father Alex Dizon, Father Mario Sol M. Gabriel, Alfredo Payabyab, Imang Auring Bituin, Ricardo Ramirez Sr., Gabriel Pabella Sr., Norma Manaloto, Lourdes Guadamor, Agnes Pangan, Manuel Bautista, China Grabarski, Rosalie Swing, J.R. Dizon, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Maria Antonio, Remy Olalia and family, Bryce Gabriel Dometita, ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang unabe, lalong-lalo ni Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Monsignor Cosbe Betwin, Monsignor Andres Betwin, Tang Pio Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Tessie Pabalan, Marian Maizel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Ing, Yao Bungkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Federico, Cecilia, Macario, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Attorney Dante David, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Romeo Dizon Bondok, Melvin Alfonso, Antonio Sandique, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Daisy David, Kit Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Soul Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco, Nicolas and Carlito Pineda, Lorenzo de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Amado Calma, Aldrin Manalastas, Gertrudes David, Ricardo Bermudo, Venancia David, Nelson Yuse Sr., Luisito Vergara, Luding Navarro, Lutgardo Felix, Pablo Soriano, Carmen Soriano, Lilia Uy, Esperanza Guevara, Conrado Estrella, Edgardo Hermelo Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Oscar Tabane Manyalak, Carlito Peña, Cesar Mirasol, Javier Cabigting, Jose Mendoza, Guillermo Mendoza, Josefa Mendoza, Architect Aldelberto Santos David, Antonio Wong, Catherine Almanza, Herminio Santos, Elizer Malyari, Jose and Rosario Henson, Poor Souls in Purgatory, Flora Sun, Francisco Sun, Elias de la Casa, Rafaela de la Casa, Jose and Rosario Henson, Poor Souls in Purgatory, Leticia Gomez Lazatin, Rosendo Lazatin, Corazon Macapagal, Remedios Kahologan, Lolita Kahologan, Chofela Bautista, Lilio Adona, Salvador Nulud, Alfredo Molina, Herminia Macalino, Jesus Macalino, Anastasia Laksamana, Candido Laksamana, George Laksamana, Christopher Dantes, Juanito Tuazon, Fortunato Tuazon, Adoracion Fonte Ambubuyog, Leonardo Lagman, Pedro Lagman, Ruth Guevara, Rolando Guevara,
Mina Torres, Crispin Obra, Maria Obra, John Prince Quezon, Modesto Obra, Gloria Obra, Micaela Maicag Obra, Marcelina Cunanan, Armando Cunanan, Marlene Cunanan, Virgilio Cunanan, Rosie Bellarmino, Adriano Bellarmino, Grandioso Bernas, Beatriz de la Puz, Arineo de la Puz, Milagros Manalo Guanlao, Expedito Guanlao, Ben Canlas, Innocentian Fausto Rodrigo, Lolita Reynaldo Villares, Robert Rodrigo, Lizerio Candelario Ronel, Inocencia Alipio Silverio, Mylene Aurelia, Beatriz Uldarico Rapiedad, Serviliano Aguas, Felicidad Aguas, Danilo Aguas, Honorato Lising, Florencia Lising, Francisco Bruan Sr., Anastasia Dungka, Juanita Yabot, Josefina Yabot, Rowena Hualguna, Danilo Ocampo, Leopoldo Ocampo, Edwin Barrios, Restituto Kahulugan, Inocencia Kahulugan, Felix Rabanal, Albina Rabanal, Juanita Luis, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernando Camaya, Esperanza Rabanal, Sheila Rabanal, Maylin Rabanal, Quintin Diaz, Nympha Paras, Angelo Ocampo, Belen, Eleuterio, Benjamin, Isaac, Felisa and Reynaldo and Souls in Purgatory, pangaditala naman ding salbalang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Marcelino Mandap. Kilay kunigigpat ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. En ako dayuan at taong ibat king agdiwang baleng, no nememalan kayong kayabe ning pamilya ning Dios, dake ning metong agusali ay kayang pundasyon ilaring apostol. Ing katapatan king turong makay apostol, manatili sa kakayungan. At keka antemoren. Kapatag, pani sa jatay kakatamong sarili king pamakirandam king amano ning Dios at pamagmasusi king banal na Eucharistia sa siyantalang ngeni rin kakatang kasalanan.
Yagastamig nagnaning kapanisyan, pagkumpisal ko king Diyos, pamayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip amanod dapat, at may alawang kakulangan. Ulinita ipanagapo ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginutamo. ing Diyos sa mayupayang tuto, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, biriyan mong kakilala ra ka, kapamilya taning pamanaral ding non mong apostol, Simon at Judas Tadeo. Kapamilya tan ding karelang panalangin, malugod mo sanang ipagkalob king kekang iglesia, ingalang patanat at panyulong, ating pangarakal ding taong sasalpantaya keka. Itiyadwan mi king kapamilya taning ginuming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyet magari kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos,
manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. E kayo dayuan, o taong iba't king aluwang balen, nune kabalenda ko ring pinili ning Diyos, at kabilang kayo king pamilyana. Mitalakad kayo naman baborang pundasyon ding apostol at ding propeta, ing batong pamuntok yapi ni Kristo Jesus mismo, at king kapamilatana, miyugne-ugne ing dakening edipisyo at maging templo yang banal. Ulinamu rin ning kekong pangayagom kaya, ikayo man, kambeda ring aliwa, maging metong kong tuknangan ning Diyos, king kapamilataning Espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. Impamalitara kakablas karing sepo ning yato. Papasyag ning banwang maleparan, ing dangala ning Diyos. Pakilala ning sikluban, ing kayang depatan. Ingaldo babalita na iti, king tutuking aldo, at ing bengi pabalo na, king benging katukina. Impamalitara kakablas karing sepo ning yato. Alang amanong sasalitara, ni siwalang damdaman mo karela, makanyan paman, king mabilog ayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensahera. Impamalitara kakablas karing sepo ning yato. Pupurianda ka, O Diyos, kilalanan da ka anting ginumi, ing maligayang grupo ring kekang apostol, parangalanda ka. Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ita, minukyat tiya Jesus, king metong at talimundok, ban manalangin. Karinya menatiling kabukas manalangin. Iniyang mayabak na, inaus no rin kayang alagad. May miliyang 12 kareti at inaus nong apostol. Isimon, pemalagyuan ng namang Pedro, at i Andres sa kapatad na. I Santiago at Juan, i Felipe at i Bartolome, i Mateo at i Tomas, i Santiago ay anak ng Alfeo, at i Simon ayaw sandang patriota, i Judas ay anak ng Santiago, at i Judas Iscariote, ing migtaksil. Kinuldas siya i Jesus, king talimundok kaya bero. Miras siya king kapatagan, at disnan no karin ding dakal, karing alagad na. At ilo naman karin ding dakal at taong menibatan kimabilog a Judea at Jerusalem.
at menibatan karin Tiro at Sidon, adwang syudad king bebe ning dayat malat, ban makiramdam keya, at paulo karing karelang sakit. Dinatangla naman keya ring liligaligan daring marok ay espiritu at kinayapla. Ding sablang tao, pilit ding buring atagkil, uling ing upaya antiwaring danum mamagos luluwal keya at kinayaplangan. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Maya pabengi po kay kayungan. At antimurin kareng makisan metong king katamong pamagmasusi kaniting kayaldawan, antimong kalimangaldo ni katamong kinaryo, at antimurin bilang kapiesta ng San Simon at San Judas Tadeo, ng apostol ng ginutang sa Kristo. So siguro king Mabilog Archdiocese, aliwayang dili nga sabi taming Angeles. Uling atlo lang sunod-sunod din kaya katamong piyesta, di ba? May kumpisa tamo kaya tang piyesta na ning Anghel de la Guardia, kay bat ing lanabal, kay bat ngeni ing piyestang apo. So, kareng atlong piyesta, natural, ating piyesta, pati ating piyesta, ating handaan. Bistat man kingaintindihan ko, king handaan, pati piyestang apo, may nasa, lalo na kanita, yan naman kareng pibale-bale, nuneking dalan. Yan ang mga kalupan niyang piyesta ng lanabal, ding bale, talagang akit mo talagang masaya, lalo-lalo na niyang bayo ng pandemya. At pati sa ganing piyesta, sabi ra, piyestang Kapampangan kano, meto nga mamalita na maragulan ning handa, potang ating biringhi. Sabi nga pa siya, timbiringhi, pangkaraniwan yan. Ding makatwa kayo ng kalupa ko sa baluda ito. Pero kareng medyo anak-anak bagya, maragulan ng piyesta, akit me, ketang karelang pagbayo mo. Lalong-lalo na, nung yung pagbayo mo da, fruit salad. Fruit salad. Lawan tayo itong fruit salad. Manyaman ng fruit salad. Pati gagawa kan fruit salad, natural, miyaliwa lang prutas, di nga tsokarin. Mag-umpisa ka ketang mayumong ubas. Antimorin, itang medyo maslam pinya. Abayan me pa ketang emo aintindihan alasa naning nata di koko. Antimorin, di nga ala dinande pang cherry, nga makanyan. Pero ako kaya buring cherry. Uli siguro nga na experience, uli nga niyang anak ko pa ng malati, halos meragol ko yung hospital, uli salonero ko. At deng anak kanita, patse, para inuman ding panulo, di dinan deng flavor, at cherry flavor. Nya para ka na ako, patse cherry ya, panulo ya. At ang kaya, nyapin ekeburi. Anyway, nano yaman ni kabit da king fruit salad, ing egan na magpante-pante, patse dininan meng creamer. Di ba, ne? Creamer. At lalong-lalo na potang makaetsunengan, parimlan me. Masanting king fruit salad, potang sumyas yan timong yelo. Kailangan marimlaya mong marimla. At kanita magpante-pante, itang kaslam na ning pinya, itang yumo na ning ubas, itang miyayo kaslam, ang puang yumo na ning mansanas, ing emanyaman o tayo mo aintindihan na alasa na ning natadikoko and so on and so forth. Maging pante-pantela at tingkay lang pami-pante-pante, akit mo at lasasan mo ing manyaman a fruit salad. Kikakatang Ebanghelyo ngeni, dindamtamo, nung makanano ing ginutang Yesu Kristo, ibat ka ring dakal ng alagad, may miliyang 12 apostol na kayang itubod,
karing lugal na umenang puntalan, ang makapaw na kaya. Tinubod na rin yung makapaw na kaya, karitang lugal na umenang puntalan. Pero lawan tamo, nado pa mo yung gawa ng ginutang nga Kristo, baya may mili. Kaya mo basta-basta kagising ng abak, sabi naman kayo, okay, matakong ang Kenny. Ali, at nang kasalang kasala, at meron niyang punto na kailangan masaglawin katang ebanghelyo. At yung sabi ng ebanghelyo, katang panahon na ito, minukyat si Jesus king talimundok, ban manalangin, at karin niya may natili kabukas manalangin. At kay ba't din kayang pamanalangin, tang abak kayo ito, inagkat na lang lumapit kaya din kayang alagad, at karing bisasaksakan na yalagad, may mili yang 12. 12. Bala mo, pati gagawa kang salad. Pilinan mula ding prutas na buri mong iabe, king kaya kang salad. Siyempre, mawala ka rin itang kaya kang paborito. Nang minsan ding aliwa at ila pang kakabit na karaniwang kakabit king salad. Pero uling oy tayong burida. Oy tayong burida. Pero hindi, daon tala rin yung 12 na pinili na. Subali ketang iba't lang ang beti king karaniwan a grupo da ring tao at ilang masanting o sabi tamong kaaya-ayang panugali. Umpisan may kang Simon ay naos ng Pedro. Peto niyang bugasok, mapali buntok, parati yang magpauna, unahan ng parating ginutang sa Kristo. Anyapin ng lawan mo, bisan pin, mimwaya kayang gino, sabi naman kanyan, makukaken na nasa tanas nga naman kanyang kayane. Ang pamisip mo, pamisip yung tao, and pamisip ng Diyos. At suya ka rin, nagdambawa, detang di ka pa ambisyoso. Santiago at Juan, ding anak ng Zebedeo. Sabi tama kanyan na, burido, ila maging kadwa at katlo, kay ba't na ning ginutang sa Kristo. Nabagay na buri ding aliwa, uling ilaman at ilanan palang ambisyon na maging kalupa ng ginutang sa Kristo. Yabe may ka rin in Mateo at alapan yung ilbuis. Sabi naman kaya metong niyang taksil. Eya mo kabud ing talapan yung ilbuis, eya mo tutunggan ang timong makasalanan, nun taksil. Uling talapan yung ilbuis, magobraya para king Imperyo Romano, para karing Romano. Tapi kakasaman da ding Israelita, ding Hudyo. O kaya lawan mo rin ding Simon at saka Judas Tadeo. Simon na partidista, meto niyang rebelde. At ang timurin, makanyanya mo naman Tadeo. At siyempre, may akalingwan, Judas Iscariote. Imbig taksil, king Ginoo. Datingan Apostol Reni, simple lang tao. Simple, ulinapin ni king karelang kabilian king pamibiyebye, king karelang obra, may nasa, manasanla. Nya pinungalakang balong obra, ketang lugal da, uling makalapit laking dayat malat, manasana kamo. Sa nyapin ay ambisyon ng pamanasan para karela, by force of circumstances, nung alakang agawa, alakang akarapat, alakang apagmaragol, manasana kamo. Makilala kasimple mo din ang tangareta. Siguro nung kutanda kayo ng halimbawa, ikay papamalinan, na akayabeyo. O sabihin tama kayan, itubod yung makapauna, kinlugal ang puntalan nyo, nanula kaya karakas, dining taong pilinan nyo. Marahil, mamili kayo retang popular, retang biyasa, retang magaling, retang pupurian, retang tatangalan, retang pamintuan, retang epangkaraniwan, o retang din kaya kang pilinan. Pero yung ginutang Yesu Kristo, aliway tayong linawin na. Aliway tang nung nano ing makadikit, king lagyon na ning metong nga tao. Nung nano ing akakid da king askening metong nga tao. Aliway tang nung nanong susulod na. Aliwa itang akakit na ning mata. Nung neretang akakit na ning puso at panandaman ning pangatawo.
o ini ing lalon ng ginutang sa Kristo. Ini ing linawen, karing kayang pinili. O sa bintang makanyan, emaning eganagan na karetang 12, tinudiya ing ginu, ating mi pasalang metong pin. Pero makanyan man, king pulay na ning istorya at kasalisayan ning kasalpantiyanan, pala mo siryanin ning ngapong ginu, ban kanita akit tamo ing pamiyaliwa, ban kanita makaisip tamong bagya, ban kanita akit tamo at tatamelaran tamo, nano kaya ing punto ning ginutang nga Kristo. Meto nga bagay kanta yapin itang ing ginu, napipilinan detang ating pagmaragol. Nung nepotang mamili ing ginu, ing ega na gana, ing balang metong qualified langan. Qualified langan. Anyapin, nung lawan tayong katamang sarili, mo sasabihan, ala akong pagmaragol, anyapin, na ako pilinanin nga pong ginu. Mo sasabihan, ala akong gelingan at ala akong talino o talento, anyapin hanggang na ako muking sulok. Mo sasabihan na ala akong apala at ala akong ibuga, anyapin lakwandasan na nakamo. Uling tao ka, manakit, makapagsalita at makaramdam, espesyal ka kaya nga pong gino. Nung eka man may pili, king metong kapakayan, nakalupadaring aliwa, ating kang pagkabilian, karing plano at tangka ning apong gino. Lawantan niya mo halimbawa yung kakatamang bansang Pilipinas. Ketang minunang panahon, sabi na namang halimbawa, napakalambat-lambat. 500 banwaning milabas. Nano yawaring Pilipinas kanita? Alam, makibalo, yung Pilipinas. In fact, asabi tang makanya na ing bansang Pilipinas kanita, anyang puntalande ring Kastila, naman talaga pintalan ng Pilipinas, uling baluda, na keni, dakalakwa, dakalaakit, dakalaapala. Noon aksidente mo, ing pangaras da. May paintagon mo wata, ulinapin itang kimalambat ang pamaglayag da. Ang gaketang miras ketang punto anong nukarin, kailangan niyang pagmasusyan, ing pangasubling mebian, ing ginutang Kristo, anyapin menton lang lugal, nung makananong nukarin, pwede lang manatili pa mo. At least ban makapagmisa mo man at pasalamat king Diyos, pauli na ning pamagdaon na king kayang sariling biye, alang-alang king kakatamong kaligtasan. Alayo man king inventaryo ning karelang aktibidades, ing pamamunta kati Pilipinas. Pipaintagon mo, o ining ikit ng ating mamala, pwede lang tuknang saguli. Pero itang aksidente nga ito, nung lawan tamong ngeni, pwede tamong sabihan, plano na ning Diyos. Biryaning nga pong Ginoo. At dakala milyari kaya katamo, king diatamo, manibat anyang tanggapan tayo ing bayong kasalpantayanan. Kasalpantayanan, naking mumuna, talagang imposible para kaya katamong tanggapan, uling tutuyang makayaliwa, king katamong akagisnan. Pero tunggal ditak, may buklat yan katamong kaisipan, ding matatamo, ikid ding sala, aliwa mo ing sala na ning aldo. Noon ing sala na pasari na ning kasalpantayanan at tatangka na ning Diyos para kaya katamo. 500 na banwaning milabas. Ating balang kapalyarian, asabi tamong atinyang ating buring ipakit at ituro kaya katamo ing apong Ginoo. Kapalyarian, sabi tamong naman puros masanting. Uling dakal mo naman ng skandalo. Dakal mo naman abage makarine. Dakal mo naman abage na epitutulan. Dakal abage na makasnok para karing aliwa. Mekad ang diyang kekatamo mismo, taburi ing malilyari. Pero kay bat nang milabas ning balang pamikatagon, ning balang kapalyarian, ating lalakwan kekatamo, metong katanda na etamo akalingwan. Metong kabagay na sabihan tamong maging dake ning kekatamong pangatawo,
at maging yang identity ng kakatamong sarili bilang Pilipinong talasalpantaya ng ginutang Heso Kristo. At o ito, ang maragulakalam na pwede sabihan, tinggap tamo, king pamananggap tamo, king bayong kasalpantayanan, dadalada kakatamo ding estranghero. Kapalyaring sabihan tamo kasalakuyan, dakal pa rin masyadong makaintindi ng nanoy iti. Inyapin ing biyeda, taliwas siya king asahan. Kapalyaring kasabi tamang ega-na-gana, sold out langan. Karing ega-na-ganang tuturo ng Santa Iglesia. Pero nanuman ing sabihan mo, nanuman ing maging panlalawe mo, karing miyaliwang kapalyarian, king bandang tawli, metong yaming nga sabi mo, deti, kalam lang, iba't king apong Ginoo. Aliwa mo di mga santing kapalyarian, ding pwede tamang ausan kalam. Ang yang detang masakit at masakit tanggapan para kay katamo. Uling panwalan tamo, panwalan ko, na numang kapalyarian kabudtilutan na ning Ginoo, iti ating niyang masanting aparasan at masanting at matas akabaldugan. Anya pinasabi tamong kalam. Kalam ay ba't king nga pong Ginoo? Eya mo kabut simpleng regalo. Uling patseka si regalo, buling sabihan para kay kaya mo. Diyan nyo kong regalong t-shirt, buling sabihan, ako ming misulod kanita. Regaluan nyo kong pamangan, embure yung sabihan kanita, ako ming mangan, ang mga bundat-bundat na ako at eko agisan. At sigurado na yung kahit, nung pamiyaw ka rin aliwa, mimwa kayo. Kaya makanya ning kalam. Ene kalupan ng regalo. Ing kalam, yapining binye. Pero, emo para keka, nung kalam yang dapat idake, karing aliwa. Yapin makanyang keng akakit, ng kakatamong tema parang ngeni. Gifted to give. May pagkalaman, ban munye mo namang kalam karing aliwa. Dakal ing tinggap tamo, king kasalpantayanan, king pamibiyebye, king kakatamong pangataw. At asabi tamong kalam langan din iba't tingapong Ginoo. Na numan ing atyo kakatamo, ni numan ing pamangilalara ding aliwa para tungkol kakatamo. Sabihan tamong deti kalam lang iba't tingapong Ginoo. At bilang kalam, tandanan tamo, kaya dapat manatili mo king kakatamang sarili. Maging ganapya ing metong akalam, kabuditi, midakeya, karing aliwa. Ating mira kayanan, tuloy ang sabihan, may pagkalaman niya naman. At tuling may pagkalaman niya, tuloy ang sabihan, kailangan munyeya at magkaikalam para karing aliwa. Yakalugpatad, kaniting banal na Eucharistia, nakakatamong pagmasusyan kaniting kayaldawan, petong yamo namang kalam para kay katamo. Kalam, uling tinggap tayo ing amano ning Diyos, na magdala kay katamong sala king katamong kasalpantayanan. Kalam, uling kaniting banal na Eucharistia, tanggapan tayong katawan ng ginutang Heso Kristo. Ban munyesikanan at beyatan king kakatang pangataw, matimyas at masanting akabaldugan king kakatamong pangayatsu. At bilang makanyan, kailangan tayong idake karing aliwa. Aliwaming amano ning Diyos, ing dinake na kakatamo. Pating katawan ning kayang anak, kay Banal na Eucharistia. At itamong tatanggap kaniti, tamo kabuti ng kaprigalo, tandanan tamo. Etong yang kalam para kay katamo, ing tanggapan ng katawan ng Kristo. Inyasat kami nistilan mo, idake tayo at ibiye karing aliwa. At potang ibiye tayo, panikwanan tamong paintindi, iti kalam yang ibat mo naman king Diyos, bating di naman dinantamo at pagkalaman tamo, ila mo naman ing magkalam karing aliwa. Kilay ko ng ipat ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.
O Diyos, nung burian mo, aligtas mo kami, ating mabilog ayato, ang yang ikang dili at king metong mong penandit. Dapat lelangan mo keng malaya, na samong makirake kami king kekang misyon, at dangalan miligtas king ketawan. Ngaming manalangin, Ginu, mikarake kesano, king magligtas mong obra. Ginu, mikarake kesana king magligtas mong obra. Para ka ring pari at relihiyoso, makapagtiyagala sana king karelang bukasyon, lalong-lalo na busal ding dakal at temptasyon, at kayalan siglang espiritual, ipanalangin taking Gino. Ginu, mikarake kesana king magligtas mong obra. Para ka ring sablang inaos ng Kristo, era sa sakwil, nunebagkus pakibatanda, king metong amayumong opo, kay batning matampang pamanyuri, at ding pengarira magsayala sanang kayabera, ipanalangin taking Gino. Ginu, mikarake kesana king magligtas mong obra. Para kaya katangan, parati ta sanang manatiling tapat, karing turo ning apostol, atyo karing kasulatan, at karing sulat ding papa at ding obispo, ipanalangin taking Gino. Ginu, mikarake kesana king magligtas mong obra. Ngeni adwan taming sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, anyang inaos mula ing kekang apostol, may natili ka kabukas manalangin, inya tuturo mo kaya kami ing tuparan mo ing kaburian ng igpa mo. Atularan ni Sano ing kekang alimbawa, kapamilataning pamamintumi karing kekang apostol, at ding karelang kalili, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baring kakatamong daon matanggap yara paning Diyos, ipang mayopayong tutu. Tanggapan na sana ng ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuret kaligay ni kayang lagyo, king kakatam ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, balang banwag ganakan mi, ing digaya, ring kekang nuwan ay apostol, Simon at Judas. Tanggapan mo rin ing kekang kaming ayin at sadya mo kesanang magmasusi kareting banal na misteryo.
iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatiliya kaya kayo, At kaya ka antemoren. yat tayo ring pusoy. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid ing pasalamatan na kang parati at duman ka rin. Koy pa Dios nga lanangga at lubos mayupaya. Ikay nga lananggang pastol, aparating mamantabe at lilingap king kakangkawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipagluwalo. Gawaming pastol ning kawan, ban makirake king obra ning kekang anak, at ibat king kabilyanda karin banwa, patnubayan da kepa ngening kasalukuyan. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makiabe kami ngalantok ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kaping banalo Ginoo, sibol na kanisablang kabanalan. Uli na nito, pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayin, kapamila taning ambon ning kakang espiritu, ban para kaya kami, maging katawan at daya na la, ning ginuming Hesus Kristo. Anyang mi pagtaksilan yat kusang lum ng tinggap ing pamaylasa, king waning tinape, pepasalamata na kat pinuri, pirasune, at binyene kareng kayang alagad nga na, wanan yet mangan kayo kaniti ikayungan. Itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay badang minapon, kay waning kalis, at kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene kareng kayang alagad nga na, wanan yet minom kayo kaniti ikayungan. Uling itiyeng kalis ning kanakong daya, ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing dakal, para king kapatawaranda ring kasalanan. Daptan yumiti, antimo ing kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
Nangining ganakan ni Ipay, kamatayat pamanyabli ng miyaning anak mo, daraon niya kekay tinapay ning biye at tingkalis ning kaligtasan. Lain ning pasalamatan keko, ing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keko. At apakbabaming ipag-amuwa mo, kingi kaming makirake king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o iba, in Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, i Pasiano kaya kaming Obispo emerito, i among Nodia kaya kaming Kura Paroko, kaya tabi ng among Elmer at among Marvin, at i among Lino, ding sablang pari, ampon, diakono. Ganakan mo na naman ding kapatad ming pepay nawan at maninay subling miye, lalo-lalo na i Maximo at i Valeriana, at ding sablang meya mo na biye, tanggapan mo sana kimaligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe San Jose kayang esposo, kaya bering apostol, San Simon at San Judas Tadeo, ding sablang santo, lalong-lalo na, San Pio V, San Vicente Ferrer, Santa Lucia, at ding kaming iba, Santo Domingo. At ding sablang santo, tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatana at kambena at kaya, o Diyos, ipang mayupayang tutu, kagong ning Espiritu Santo, kekay sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanangga. Ni manalangin tamip nung kapanaligan at lugod kang igpa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod ng ipagkalubing kapayapan king panahon ni. Bang king saop ning kaya kang pakalulu, parati kaming manatiling timawa king kasalanan,
at ligtas ki sa belang kaligaligan, kabang paninayan mi nuwan na paninasan, at panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nun ay kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at tagpang king kaya kang kaburihan, payapan mi kakapayapan at pamisan metong yaw. Ikay mabibiyet, magari, manggaman king alananggo. Amen. Ing kapayapaning ginuman natili sa kapilan man kaya kayo. At keka antimo rin. Ang panganan niyang tandaning kapayapaning balang metong. Yoy kordero ning Dios, yoy milalako king kasalanan ning yato, duwan na ring mayawas makisulo king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat ikas mi nga mano mo, kumayat na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwesto yu, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsyad laring palad o gamat, para karetang etanggap, malyari tampong luklok o siklot king panalangin, ala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyuka, king kabanal-banalan, as sakramento, kaluguranda kang may gitkiring sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningyening pinandit era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka balamuwari at yuka ka rin.
at pakisan metong keng lubusan ing sarilo keko. Emusay paintulot kapilanman ing mikawani ko keko. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, king Espiritu mo, manalangin kami. King sakramentong tinggap bingeni, papanatilyana kesana, king malugod mong pamaningat, kabang parangalan ni ing kamatayan ni San Simon at San Judas. Itiyadwan mi ing kapamilata ng Kristo ang ginumi. Amen. Kimip mong kapakumbaban, siklod tamo at aduan taking Diyos, na sana pupusan na iting pandemya. Alananggang iba, banawsan may pansining tao, pepatok nangan may sagli ing kimot ning yato. Pepatahimik mo ing kangye ay kami mismo ing makirapat. Pepagkulungan mo kay balemi, ban panintunan da kangye ni. Pepakit mo kaya kami ing alang kwenta ing upaya at sikanan mi. Mi bagsak ing ekonomiya, mga sarala ding pipagobran, dakal mga lako obra kaya kami. At siniklod kayong pasibayo, ban manyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pigmaragulan da ka,
At inisip ming, ing sablang at yuke kami ibat mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong nano kami ngeni, at nanong at yuke kami ibat ngan keka, at uli naning grasya mo at pakalulo. Siguro Ginoo iting kapagsubukan daralanan mi, yapining pakalulo mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus metong yang paralan mo, balang dalise at luminis ding kaladwami, ban makapagbalik keke ka. Manano na sang pauli na niting panalangin, misasan metong ke puso at mitayid kim panalangin. Manyad kim pakalulo mo at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo ilako mo ne iting virus king yato. Ipa, kasasawang manayag ke kami, patawarin niyo kami ng emi pansin at eke makiramdam king awos mo. Uling megi ke makasarili at akalingwan ming ika ing Diyos mi. Iyagkas ming amano mo at mipaldan la rin kaladwamit katawan at ing buong yato. Itiyaduan mi keka o ipa, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyet magari kambe mo king kametong ani banal Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Lukluk ko po para karing kapabaluan. Kapabaluan, piyestang akong mamakalulu, bukas, Aldo Biyernes, October 29, 2021. Ding misa tamo po kaya tikipisamban maragul apin ding makatuki. 6 a.m. Kapampangan, 8 and 10 a.m. English, 5 p.m. Kapampangan. Holy Rosary Parish invites everyone to join in and share in the love offering campaign in support of our October 2021 192nd HRP Triple Celebrations of the Holy Guardian Angels, our Queen of the Most Holy Rosary Lanaval de Angeles, and Apong Mama Kalulu. The collection of which will help fund and provide the parish's observance of masses and liturgical celebrations, outreach programs, and related activities in the annual solemn thanksgiving and commemoration of our parish and Angeles City's 3 most holy patrons. So we have 3 ways to join in the love offering campaign. 1. Envelopes were distributed starting September 29, 2021, and each and everyone may get and fill out as many envelopes as you wish and return these with your offerings in specially designated boxes and or collectors after every Mass. Secondly, you may wish to bring home the envelopes after Mass or church visit, and then return the envelopes with your offerings directly to the HRP admin office. And for parishioners, Mass goers, devotees, and Angelenos joining HRP Masses online by live streaming, and for your safety and convenience, you may choose to send your love offerings through digital fund transfer with Metrobank account name, Holy Rosary Parish, or through our GCash account name, Nolasco Fernandez, which the account numbers are flashed on the screens. Please send us a copy of deposit slip or fund transfer via email holyrosaryparishac@gmail.com. For proper acknowledgement of donations, subject HRP donation. Our Santo Angel, our Induan Patrona Lanaval de Angeles, and our Apong Mama Kalulu have interceded for us deep faith and bestowed health and well-being, protection, provision, peace, and prosperity throughout our parish and city history, and steadfastly through this current crisis and pandemic. Let us then, as one people of God, give praise and thanksgiving to our 3 most holy patrons through open-hearted sharing of love,
of devotion and of resources in their name. Prayers for our beloved departed. Ang pagdarasal at pagbabasbas para sa ating mga yumao sa buhay ay magsisimula po sa November 1 hanggang November 30. Ang mga prayer envelopes po ay matatagpuan sa harapan ng communion rail. Maaari po ninyong ihulog ito sa tumba or the intention box for the dead. And our schedule on November 1, 2021, Monday. So our masses will be the same with our Sunday mass schedule. 6:30 a.m. Kapampangan, 9 a.m. English, 4 p.m. Tagalog, and 6 p.m. English. Sa ngalan po ng aming Kura Paroko na si Among Nolasco Fernandez, kasama ng mga kasamang pari dito sa Holy Rosary Parish, si Among Elmer Magat at Among Marvin Dizon, ang taus-puso po naming pasasalamat sa ating bisitang paring pandangal para sa araw na ito, sa Reverend Father Marcelino Mandap, ang Kura Paroko ng San Nicolas de Tolentino Parish, Macabebe, Pampanga. So palakpakan po natin siya. So kung kaninang nagmimisa po siya at nag-homily, perhaps you're hearing something familiar. So hindi naman po may pagkakaila. Siya po ang aking minamahal na Tito Among. May pagkalaman, babye ang timong regalo. So mumuna may pagkalam, siyempre, sentingan. Masanting ko, nakukokontro. Mas naman. Mas masanting nyo. Sabi daw, okay na ako man po anong manaral, pero mas magaling ang manaral. Sabi daw, gusto ko ka naturo, uling metong ya ka rin tinuro kanako. Sabi daw, mesese kong masalese, uling sese na ako. At makanyan, pag maragulmi, ikamiking pamilyami, na po tang pisasabihan Tito Among, yang the best. Siyempre, kakadwa, kingapong Ginoo. Pero po tang pisasabihan sentingan, depende na nuninong kayarapyo. Kaya po magkamali. So makanyang po, kaluguraming Tito Among, dakal-dakal pong salamat kaya kayo, at kaya kayong ama nung pabakal para kaya kami, kaya kayong presensya, at pamamiyamaya pa kaurasan kaya kami, kalingwan. At siyempre, habang atsyutake ni, malyari ko kung magbalik-balik kaya ni Pisamban Maragul. You're always welcome. At lagi na naman daramdaman ang kwento mo, karing panaral ko. Dakal pong dakala salamat, Among. Salamat mo naman, Among Mark. At pasalamat ko yung katamang Kura Paroko, Father Noli, at ding kayabe ng pari, Father Meg, at Father Marvin. So, kaya kayo nga, at yung Kenny, sana, diyan makananong mo, kung ashare kaya kayo, at ating kayong bakalan pa uli, directly bale-baleyo. So, ipapanalangin tamo po. At lalo ko niyang may kay Among Mark, kaya ba't sinunod ko, pero pati kayo may nalangin para ka na ako. Dakala salamat po. Penandaman ko po itang kaya kayong panalangin, kaya kayong lugod, at pamanantabi. Dakala salamat po. Ingino manatili, kaya kayo, At kaya ka antemoren. bendisyonan na kayo nga ning Diyos sa mayupayong tuto, igid pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ume kayo't ikalat, inanumang may pagkalam kaya kayo. Salamat kin Diyos. Para panatilyan tamo po yung gustong lawat king bawat metong at metong, pakisabi mi pong manatili ka ring pwesto at panayin tala ring asherets. Ituruda po kaya katamo yung gustong dalanan, palwal king kaya katampisamban. Pag kami po na etala kakalingwan babaldok ng forms king kauna makakabit lele ring paspol. Dakal pong salamat.